Ahakoa te whiu a tāwhiri mātea huri noi te motu, kei te whai wāhi tonu ngā whānau ki te whakatā. Ki te kimi rānei i ngā wāhi hei whakahihiko i tēnei wā o te tau. I haere atua Hinerangi Goodman i rotorua i te rangi nei. Ki te kimi, kei te ahara ngā whānau Māori. Auake ana i te ata nei, papaki ana ngā tai o te moana o rotorua ki ngā tahataha. Tūturu he rā mō ngā rakiraki, noho moke ana ngā waka tākaro moana, kapi ana te whenua ki uta i te tini o ngā manu moana. Haunga i te papareihi kāta ki te huarahi o taupō tahito, haruru ana ke ngā aua mahi, engari tino pārika reka ana mo enei kōhine, kei konei e hararei ana mai i tāmaki makaurau. Oh, that was mean. Yeah, it was so fun. That was cool, eh? Yeah. I bet you. It's a good day to do it, get out of the weather. Yeah, but it's a nice weren't change. dressed for it, but yeah, it was bad. Yeah. Yeah. Yes. Hai tā Nick Beasley nāna taua Pākihi. Hei tinoa ngā mahi kei raro marumaru pēnei i tēnei. Engari e kore ia e whakahe mo te ua. We keep busy normally, but when it's raining, it's just going to be chaos today, and I'd say chaos tomorrow as well. It'll just be people waiting at the door to get in. Definitely make hay while it's raining, not while the sun shines, while it's raining. Haunga ki tēnei papahararei o rotorua, pairahi ana ki ngā hararei a te whānau Durban no Manakino, nā te ua. The tent doesn't leak, so it's sweet, but the weather is a little bit crappy and Speedway was cancelled. It's pretty good here, eh? It's just packed up the last 24 hours. Yeah, so I might go go-kart racing for the day, I think. Something indoors. Ahakoa te kaha o te heke o te ua i rotorua i te rā nei. Engari mātotoru ana ke hoki ngā tiriti i te tini mahātu o ngā tūruhi, te hunga e hararei ana rā nei, e mātakitaki ana ki ngā toa. He rā moe, he rā ahara anei. Engari mo te ua, kei roto i ngā ringaringa o tāwhiri mātea. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.